دما خوش ببینرین هیجا ایرو ده ایلان 2024 روزان روزا سهشنبه بویر و گشتن هری سرک و هری باکش همی لسراستا هرمی او هم جین لسراستا جهان رودان مجوره پیشکش بکن ل وجه هر تم دسپیک سنسر موشه ارتش ترکیه کرکر به ریا بالفرک بیمروف ایریش مالک الوارگها مغموری کرد دچارکیا شهروانین هیزن رزگاری عفنی یا لخط عزاز و شرای ده هشتتین دولت ترک هاتن کشتن. هفسروکا کنسر و براکجه که بسی هزاد گود آرمانجا پدک هفکاریا به ترکیه را تنکرنا گلی کرده. حکومت شامی به بلندکرنا باجا سر درمانان را بویا سدما پرزریکا درمان آل هرمی جبو هر هفته تون درمانی داخوازا 1.4 میلیارد لیره سوری دیگه. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها امی برفرهیا بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن بینرین هجا دما کما بلتنا خواه دی بربداویه و دکر هما آگهیک جوارگا پنابران آشید رستم جودی یا مغموری هاتو بالفرک بیمروف یا دولت ترکیه کرکر ایریشی مالکی کریکو ده انجام ایریشا پیک هاتی ده جی سی دایی که جبر دنگ و باندورا ایریشا پیک هاتی باندور بونه لگوری آگاین جوارگه هاتنه گرتن روشا دایی که نباشه بالکشه اف ایریشا داگرکریا دولت ترکیه یا لسر وارگاه شیط رستم جودی یا مغموری هم وقتی ویه که کو دماشانده که عراقی و نتوین یک بوی جبو چکرنان ناسنامه کارتین ارزاق و سرجماریه لناوا وارگه بون اف ایرشا خوانه یا داگرکریا دولت ترکیه پیک هاتیش خوانها دوان کلیان دجیم خلکی وارگاه شیط رستم جودیا مغموری داکتنا قادان و لدیجی وی ایرشا داگرکریا دولت ترکیه هلوستا خوانی شانددن گرکو دیمنین زندین هم حوالی محول دادن آماده بکن امی بو بینرین هجارا پار بکن او بریا ورگرتن آگاهین داوین ج وارگاه شیط رستم جودی مغمور رژیم امی روشا داوی به و بینرین هجارا پار بکن حتی کو پیوندین من ین به وارگاه شیط رستم جودی مغمور ره بین آماده کردن ام بین به نوچا خویا دریزی ده دوام بکن نوچا میا دریزی ده جیم امی چالکیا هیزن رزگاریا عفنی بجین هیزن رزگاریا عفنی دنوا روژین داوی ده جاره کردن لخط عزاز و باشار شرم یا عفرینی در بین خورد ل چتین دولت ترکیه دایر کردن ده سی چالکین کو جالی شروان هیزن رزگاریا عفنی و وان خطان هات لدارخواستن ده هشت چتین دولت ترکیه دایر کرد هاتن کشتن هیزن رزگاریا عفنی دیمنین چالکیان جی به رای گشتی ره پاروکر هیزن رزگاری عفرین لهرم سوریان دولت ترک او داگر کرنه در بینگران لچته اندان لخط عزاز شربانان چالاکی پیکانین ده چالاکی 26 طباخ و دو ایلونه ده سه چته بر بازا سگوانی هاتون کشتن كان باري نكون برا بس لك سلم حالك بدك تموت اف جی دیمن چالاکیا شرایه هفته ایلون شربانان لخط شر ین عنابک و میرمینه ین شر بسر چته انده گرتن شربان بریا چالاکیا مدکارین خواه ین داوی دکن پشتی روشته آوا و شف داری دبه شربان ایریشا خالا چته اندکن دی چالاکی الورده پین چته هاتن کشتن سيبوا ناقص سيب ما عاد تجي يوم بتكلمني
محاصرين من قبل قتل. شربانên dikevin çeperên çeteyan çekên ser wan jî radikin. Herûha kamereyên çavderî, mobese, mevzî û hemû çepertên rûxandin. پشتی چالاکی بداوی بوو، شەربانێک هێزە ڕزگاریە عەفرینê têkildarê encam û cêbilxaneyê ser çeteyên rakirî de agahî da. دو ام چون ما چالاکی کر سر دجمن یعنی ام چون بر موزی دجمن ما نحسی یعنی تشتوی هایی ما گشتی امها کر وک مانگه قامیره تشتی هایی گشتی ما امها کر زتن سلاح حکومه گرتنا قلیشن دو قلیش درخت پنجار جورن یعنی چالاکی ما جیب سرکفتیه امی هرتم شەربانا هێزە ڕزگاریە عەفرینê berxwedana xelkên Efrîn şehbayê silav kir û soza domandina çalakiyên li dijî dagirkeran dan. Di encama van çalakiyan de bi giştî heşt çeteyên dewleta Tirka Qirker hatin kuştin. بینەرین هێژە وەکە ku di destpêka bultena xwe de jîmanê ziman di danê êvarê de beriya çend saetan bûama li warga Şehîd Rostema Cûdî careke din êrişek bi balefereke bê mirov a dagirkiriya dewleta Tirk li ser wargehê pêk hat dibêjin sêdayîk ji ber bandora êrişa ku pêk hatîn ji dengê wan bandor bûn û rewşa dayîkekê tê gotin nebaşe ev êrişên dagirkiriya dewleta Tirkiya li ser wargê û helwesta xelkê wargehê jî em ê ji endamê hevserokê دیوانا مجلسا گلیا وارگا شهید رستم جودی علی ورک هیم ببن علیم دماتا خوش بم دم باش سر چاوانم بله علی اس دسپیک هما وی کی پرز بکم اف دمک دریجه ام جی بریانو چین خو ببینرین خوین رونای تیویرا پارو دکن لسر وارگا شهید رستم جودی مغموری تفگره که زیده بالافرین بیمروف یا داگیرکری دولت ترکیه هيا هم وقت وی که به تایبت پولیتیکا دولت ترکیه لهمبری وارگه او به هفکاریا بریا پد کشی زخته که زیده لسر وارگه هيا لبریا کم در بازی وی که ببن تشتا کو از دخوازم بیشم تکلداری بویرا کو ایرو داوی پیک هاتیه علی نها دیوان کلیان در روشل وارگه چه به تایبت پشتی کو بویر قومی دم باش وکو واجی گوتی ایرو در دور ساعت 5 را ایرشکی بالافرین دولت ترکیه فروکین بمرو یم بچک لسر سازی دایکین آشتیه ین کو به سالان دناو بی شری دا دناو پنابریه دا داخوازا آشتیه دیکن دایکین آشتیه ایرش لسر سازی دایکین آشتیه چی بو ده سازی دجی سه دایکین کو وی دمه دا لوی دا دمال دا بون جبر باندورا ایرشی روشوان نباشن پر به دنگ و به باسن جوه به باندور بونه نهاجی او دایک لخستخانه دبن جاودریا دکتر دانه اشتی که ام ایرش چه بی و گل وارگه بگمان هلوسته که ما ایکو ام دزانن او به هفکاریا دولت یعنی به هفکاریا به نمالا بارزانی و حکمت حریمه و به هفکاریا عراقی او ایرش هاتن بیک آنین هولان جی گوتن یعنی او دمک دریجه و سو بالافرین دولت و ترکیه بمرو بین آفبر لسر وارگه دیگرن بعد که بر اینها چند جاران اوسا ایرشین هوانه چه بون ده وان ایرشین در بازگوی ده ضررین گیانی جی چه بین لی و جاری ایرشا دوی ایرشه ده ضررین گیانی جی چه نبین اما ام نخوازیم و در باز بکین اگر دم حوالان جی هبه اوسا چند دقیقه جدن و بگیرین بله علی شخوا هر تکلداری ویه که چند پرسیمه جه که هم تخوازن جوا بکن ها وکی آگاهی جمع آگاهی جوا گرتن که تکلداری روشا کو پیک هاتیلی تشتا کو اس لور دخوازم جوا پرس بکن ها وکی هم مجلسا دیوانا مجلسا گلیا وارگا شهید رستم جودی یا مخموری و هم جه هلوستا خلکی وارگه لهمبری بویرین بوی آوی چاوایا آنگوان بشین دولتا ترک و هفکارین وین کو ایرشی لسر وارگه دیکن ما اف وارگا شهید رستم جودی ناس ناکن کو یعنی خیال دیکن بوان ایرشان و گلی وارگه آرمان جنوان بده دور کرن حوال سردار یعنی اتخوازم و به ریا تلویزیون آورجی ببیر بینم نهاجی شاک یا گریدای حکمت عراقی
یا گریدای نتوین یک بوی دماغ مرده فرمکی یا مدا دیگرن یعنی حتی ساعت 4 و نیو جی او شانده و گریدای عراق یا گریدای نتوین یک بوی یا دوارگی دا مال دچنه او سجیل مچه دیگن رغم که شانده یا وند مغمور ده رغم که دناف کلان مغمور ده دیگرن جی او ایرش پیک هاتیه اما به تایبتی جی پشتی او پیمان دناف بین دولت ترک عراق و پدکی ده چه بیوشنده یعنی همو دمان 24 ساعتان افروکین دولت ترک لسر مغمور دیگرن کشف دکن رغم که چند جاران حوال من دیپلماسی پشتی که افشانده عراقی هاتن ما به هفره هفدیتن جکر ما او خطری که لسر مغموره نها کشف دیگرن ما هشیاری دانوان بعد که هنکان گوتن یه عراقی نه هنکان گو یه دولت و ترکن جبو ویجی یعنی واکی گلی وارگه ها شهید رستم جدی پشتی ایرش چه بیوشنده گل به کینکی به نفرتکی به یعنی ادی مرو نکره چاوا تعریف بکه گل وارگه گشتی لبر دریه کو ایرش لسر چه بوی جبر کو نزیکی سازیا مالباتین شهیدان بویا گل به هر ساکی کم بویا و ممه شکل در خستیا اف مشی حتی بر دریه یوان و سازی هم که گریدای حکمت عراقی نکن حال مغمور جاودریان دکن و مرکز شرطه یا گریدای عراقی که ده وارگه ده مش حتی بر دریه یعنی چه بیا و شرمزاری ها پیوست هاتیه کرن ترکی هم پیوست هاته نداین بانگوازی هم پیوست هاته نکرن جبر که او شانده و گریدای عراق از دوباره ده بجم ده مغمور ده جاودریان دکن سرجمهری ها ما دکن علی ببوره علی ببوره جبر که دمو ما چانز ده وساتونی از پرسه کدن جواب بکم و داوی ده بانگازی و ور بگیرم نها و بالکشان لسر کو بریا کو ایرش پیک وره شانده که عراق و نتوین یک بول نوا وارگه بو نوسا بله نها اف ایرشا کو پیک هاتی مرو دکاره بجه پیامه که راست هم جبو شانده عراقی و هم جبو نتوین یک بو یکو و ناس ناکم هن لورجی بن از دکارم لی بخم یعنی بگو من اف تتوی واته اف ده همان دمیده مرو دکاره بجه عیبه که هری مازن شرمه که هری مازن جبو حکمت عراقی جبو نتوین یک بو یا جبر که هم خاک عراقی تجاوز کرن هم جی سروری عراق تبن پیکرن ده همان دمه دا وارگه که ده اوان نتوین یک بوی ده پنابرین سیاسی نه هم گریدای نتوین یک بوی نه هم جوک جغرافیک هم دبن سروری حکمت عراق ده نه اف جی تتوی واته یعنی هرچه قاسی وک پنابرین سیاسی وک سفیل وک کسی مدنی بین نیشان کرنجی اما دولت ها ترک دایه برچه خواه کسی که داخواز مافین آزادی دکن کسی که داخواز جیانا به نرق دکن کسی که داخواز جیانا بواته دکن ده آرمان جوان ده ایم ده بینی لالی سلیمانی جی بری نها چند ایرشن بوی رنگی چه بون کسی مدنی بون بابو کر بون کسی که تو علاقه خواه به چکداری و تو نبونشی بوی رنگی ایرش پیک آنین یعنی بوی رنگی ام دوباره به ایرش شرمزار دکن ده آلی دموکراتیک ده که مافن مین وک پنابرتی چنه بگمان امیل پایوان مافن بگرین و امیدنگ خواهی بلند بکن بگمان لسر هر آستا که بیت خواستن ده به چالکی دموکراتیک امی و هر ساخوا بینین زمان و امی مافه نخواهین دموکراتیک بپاریزید بله علی اورک هفسروک دیوان مجلس گل وارگاه شهید رستم جودیا مغموری تکیلداری روشاد داوی و هلوستا خلکی وارگاه شهید رستم جودیا مغموری جی به بینر المرا پاروکر علی گل سپاس جبر بجدار بناته و داینا آگاهین تکیلداری روشاد داوی یا لوارگاه شهید رستم جودیا مغموری دم باش سرچوان بله بینرین هجا اف روشاد داوی آگاهین داوی و هلوستا خلکی وارگاه شهید رستم جودی یا لدیجی ایرشین دولت ترکیین لسر هرمی بو هر به هلوسته کدن ام دام کن که اوجی هلوسته و جاری خلک کانتون عفرین و شه بایش بر ایرشین داگرکریا دولت ترک
ین لسر هرمی بونش خو هری داوی دوخ د انجام ایریشن دولتا ترک و چتینوی ین لسر کانتون عفرین شهبای دولتی یک شهید شش بریندار بون مجلس کانتون عفرین شهبای اف ایریش بتوندی شرمزار کرد کرد ترکیه اشکره ولاتیان که آرمانجا ایریشن خو مجلس بانک لریج خسرین مافی مروان کرد کو ریل برکرین دولتا ترکیه دایر کرد بگیره ایریشن داگرکریه دولتا ترک و چتین ویل سر شهبا و نافچه شیرا و یا عفرینا داگرکری دجوارتر بونه مالین سیویلان و کامپین کوچبران دکن هدف جبو شرمزار کرنا وان ایریشن هوانه مجلسا کانتون عفرین شهبایی داخویان یکدا داخویانی لپیشیا مجلسا کانتون عفرین شهبایی الوارگاه سردم به بجداربونا اندامون و نرینساسیان هداین داخویانی جالیه انداما مجلسا عفرین شهبا شیلان شیخووا هات خوندن د دسپیکا داخویانیه ده بالکشان سر تیک چوینا دولتا ترکا داگر کرو گوته تیک جون خا ین لانی شر ان لهمبری هزن دزگاری عفرینه تاوی هولدانا تیک برنا تیکوشین او برخدانی گل ما یا لعفرین و شهبا د داخویانیه ده هات گوتن آرمانجایریشن داگر کریه تیک برنا وینا گله هرمیه سیاست هوفانا یا دولت ترک فاشیست آل دجی سیویلان آرمانجگرتنا برخدانی گل ما و فرض کردن کوچبری لسروان و والا کردن حرم سوریه جبو مشاندن سیاست آخر هر وها بانگل رخصنین مافین مروان هات کرن کوری لبر کرنین دولتا ترکا داگر کر بگرن ام بانگل جواکا نونتوایی یا گل و رخصتنین ماف و راگهاندن آزاد جبو جرما دولت ترک داگر کر و بلگه کردن و داینا برپسیارن سازی دادوری نافنتوی اشکره دکت د داویا داخویانی د دست نشان کرن کو حتی عفرین و هرمن داگر کری رزگار نکن و دفجه تکوشینا خبر ندن ام آستا تکوشین او برخدانی خال همبری پلان دولت ترک داگر کر و چتاین و بلند بکن حتی رزگار کرن افرین و هرم شهبای ان داگر کر بجی برخدانی بنرین هشا خلک باشر تلحمی سی جنازه شهید احمد محمد اسماعیل به مراسمه که اوغر کرن شروان هیزن سوریا دموکراتیک قصدی احمد محمد اسماعیل ده انجام نخوشی ده هفته ایلونی شهید بو که باشر تلحمی سی جبو اوغر کرن جنازه شهید احمد لگورستان شهیدان کمبون ده مراسمه ده کسین آخوین سرساخیج مالباتا شهید را خواستن او قضی به دوماندنا تکوشین او بلافکرنا اولهیا لحرمی کرن داویه ده وثقه شهید هاته خوندن و رادستی مالباتی هاته کرن خلک حس کشی سرساخیج مالباتا اندام آسایش شهید محمد عمر را خواستن اندام آسایش محمد عمر 8 ایلون شهید ببو لور کسین آخوین همو شهیدین شورش ببیر آنین اوگوتن اف پیاما ما جه هر دجمنه کریه کو پاریزوانی وی حرمی هنه او بردل چه ده ببرا ببه او خاکا خواب پاریزن بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك نامرة نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا شهيد شهيد نامرة شهيد نامرة يلا ربهم ونعزي جميع عوائل الشهداء فالشهادة فخر لكل عائلة شهيد ووسام نعلقها على صدورنا وبشخص الشهيد گرین هپجوی سری لمتینا او خاکورک سی لشکرین ترکیه دایر کر جزا کرن او درب لدو هلیکوپترین ایرشی خستن نامد راگاندن او چاپمنی یا هپگل سر چارکین گریلا او ایرشین دایر کر یه داخلین یک دا او هگوت لحریم خاکورک نه ایلون گریلین یه جاستری لگری شهید هیمن بچکین گران لدایر کران خستن همان روژه للونانیجی بچکین گران لسی دایر کر هاتن جزا کرن لحریم متنایی ده نه او ده ایرانی ده لقادا برخودان یا بشیلی درگیلی او شلازی هیزن گریلا دست به تفگرا هلیکوپترین داگیر کراندان ده انجام وان دست بردان آنده درب لحلیکوپتری که
ایریشیا کت او داگیرکرنه چارمان جقادی بچن. هپگرا گاندکو داگیرکران ده نه ایلونی ده تونلین گریلا ین لگری اف ام سی جران بتقمنین قده خکری بمباردمان کرن. ده نه او ده ایلونی ده جی هریما خاکورگ او هریما شهید دلیل آروشاوی زاپی 4 جران ببالفرین شهر هاتم بمباران کرن. هر وها هریما خاکورگ او متینا 13 جران جی به هلیکوپترین ایریشی هاتم بمباردمان کرن. بینرین هجا نواندا راگاندن او چاپمنی یا هپگی ناسنامه سی گریلین کود سال 2019 ده لحفتنین شهید بونه اشکره کرو گوت هفرین من هجا نافدار دلوان و باگر مشاخویا لنوا تکوشین آزادی ده استا هری بلنده قداندن او جی خواه ده دیروکا برومد آی گلی مده گرتنه. ناوەندارا گەهاندن و چاپەمەنییا هێزên parastina gel HPK nasnameya sê gêrlayên li heftenînê şehîd bûne eşkere kir. HPK da zanîn got şehîd navdar, dilovan û bager di sala 2019 de li heftenînê şehîd bûn. HPK sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û got zarokê qehreman ê Amedê û milîtanê partiya me PKK hevreyê me navdar Firat heftê tîrmeha 2019 şehîd bû. Bi îdiya و بریارداریek mezin erkên xwe bi serkeftî bi cîhanî. Weke milîtanekî fedayî yê têkoşîna azadiya gelê me tevgeriya. Bêyî dudilî ji bo azadiya gel û welatê me têkoşiya. Di herkeriya xwe de pêwîstiyên vê baweriya xwe bi cîhanî û bû gerîlayekî azadiyê ê bikok. Hevreyê me dilovan û bager jî di hevdê êrûna 2019 de şehîd bûn. Bi tevlîbûnên xwe yên fedayiyane nûnertiya heqîqeta milîtaniyên apoyî kirin. Hevreyên me navdar, dilovan û bager bi têkoşîna xwe cihê xwe di dîroka gelê me ya bi rûmet de girtin. Li gorî daxuyaniyê agahiyên derbarê nasnameya hersî şehîdan de wiha ye. Mihemed Canbay bi nasnav navdar Firat li Amedê ji dayîk bû û di heftê tîrmeha 2019 de li heftenînê şehîd bû. Mihemed Sadîq Babat bi nasnav Dilovan Sîpan li Sêrtê ji dayîk bû û di hevdê êrûna sala 2019 de li heftenînê şehîd bû. Devrîm Yeldirim bi nasnav Bager Çiya li Wanê ji dayîk bû û di hevdê êrûna sala 2019 de li heftenînê şehîd bû. افسروکا کنساری و بر آکوما جواکین کردستان کجکی بسی هوزا تکیلداری داگیرکریا دولتا ترکیه لسر خاکا باشوری کردستان نرخاندن کر بسی هوزات گوت فاقا کدنا برا دولتا ترکیه پدکی حزب الکنترال و چتین داعشی ده لسر خاکا باشوری کردستان بیک هاتیش بو تصفیه کرنا تفگیر آزادی کردستان و تنکرنا گلی کرد بیک هاتیه جبرویه که جی هفسروکا کجکی بانک لتواهی گلی کرد که لدشی ویت فاقا قریش یاش بو تنکرنا گلی کرد برتکین تند نشان بدن. Çok sayıda yoldaş şehit verdik. Hevseroka konseyari ve bera keceke besi hozad. Tevli bernameya taybetiya televizyona medya haber bu. U geşedanên dawiyên têkildarî bin pêkirin û êrişên dagirkeriya Tirk yên li ser başûrê Kurdistanê herwiha li hevkirina Tirkiyê, pedekê û Iraqê nirxandin kir. Besê Hozad got, ji ber êrişên dagirkeriya Tirk, komkujiyên derheqê sîvilan yên li başûrê Kurdistanê yên piştî li hevkirina Tirkiyê, pedekê û Iraqê zêde bûne. Ji xwe li behdînanê komkujiyeke pir cidî mijara gotinê ye. Gundên şewtandin, hilweşandin û bombebaran kirin. Her alî tê şewtandin. Ev qat ji mirovan tê xalî kirin. Helbet evana hemû qirkirineke. Qirkirin çi ye? Qirkirin ev e. Welatparêzan qetil dike. Li şarbajar zarokek hat qetil kirin. Berê jî li gelek cihan bêyî bibêjin zarok, jin, kal û ciwan mirov qetil kirin. Ji tu kesî deng dernakeve. Ji ber ku bexda û rêveberiya Başûrê Kurdistanê di nava vî karî denin. Besê Hozat îşaret bi hevkarî û tîfaqa pedekê, Daeş û Hizbul Kontra û bikaranîna wan jaliyê Tirkiyê vekir û wiha got. Hevkariya Tirkiyê, pedekê, Daeş û Hizbul Kontraya li dijî tevgera azadiya Kurdistanê ne. Çeteyên Daişê li herêmên parastineyên medyayê hatine bicihkirin.
تفاقا پدکیا به داعشی را تجاری خرانه بویا ایروژی هر دو هیز تفلیشتری قرکرنه یلی دجی کردان بونه آرمانجا پدک مینا دولتا ترک تصفیه کرنا تفگر آزادیه یا قرکرنا کردانه دیروکا پدکی به تمامی به ویرنگیه بس حوزات دنوا خافتنا خوده بالکشان سرولا پدکی یا ده پلانا ترکیه یا الحاق کرن و شریقت کرنه ده او گوت دولتا ترک نکاره انجامی ور بگره جبر کد حرمن پاراسنین مدیای به تایبت جی لزابه و متینای آسیمایه بس حوزات لهم بر پولیتیکاین پدکی و حزب الکنترا بانکر و گوت دوی کرد روشنبیرن کرد هلوستک جدی نشان بدن دنوا جواکا مده دوی جهسی خوران تونبه دوی گلیمه تجاری نهیلکو سی خورد نواوان دهبه بلی هر هفسروکا کنساری به برا کجی که بسی حوزات درباره تجریدا لسر ریبر آپ او پینگاوا آزادی فیزیکیا جبور ریبر آپو هاتی مشانن لجینر خاندن کر بسی حوزات دازانین کو پینگاوا آزادی براستی جی گشتیا آسته که گلکه گرینگ لهینا جی تکوشین پیوزدی که Tabii özgürlük hamlesi gerçekten هفسروکا کنسیاری و برا کجکی بسی حوزات ده همان برنامه تایبتا تلویزیونا مدیا خبر تجریدا گرانکری یا لسر ریبر عبدالله هجلان نرخانده بسی حوزات گوت پینگاوا آزادی براستی جی گشتی آسته که گلکی گرینگ رایا گشتی مزن بویه روژه وکا آوا بویه که مایه کو سالکی تمام بکه دوی باوری دمه کو به وی اتمسفری و پینگاف سالا بی برنگکی هین خوردر دوام بکه و تقص بسر بکفه Bakanlar Komitesi'ne, Avrupa Konseyi'ne, AİHM'e, SPT'ye, Erdoğan'a بسی حوزات بحثا شستونه خلات گرین نوبل شکر و هاگوت ددمکه نیزده شستونه روشن بیرن کو خلاتا نوبل ورگردن نامج کمیته وزیران آوروپای و گلک ساسی و کسایتین پیوندیدار رشانده سروک کمیته وزیران آکونسی آوروپای دادگاه مافین مرووانا آوروپای و سیبیدی برسفتان نامیان براستی جی اگر تکوشینکا خورد بمشاندن کارکی به باندور بیکرن و باوری به ویکی هبه و تقص انجام بدست بکفه mutlaka bunun sonucunu almak da mümkün oluyor. بسی حوزات بالکشان سر روشال ایمرالیه و دیارکرک و سیستما ایمرالیه سیستما که نام نتویه و وها دوام گره دولتا ترک بسالانه لإیمرالیه لدیجی کردان شریخت کرنه دمشینه لإیمرالیه شرکی مترسیدار تمشاندن ایمرالیه بویا ناون داوی شری و اونیزی 26 سالن سازی نام نتویی خوکور کر اولال دکن نها هر کو تکوشین به پیش دکوه مصن دبه هر کو او تشهیر دبن هر کو شریکاتی وان آلوی سوجی لدیجی مروواهی تشهیر دبه نچار دمینن باخفن و داخویانیان بدن 25 yıldır 25 yıl 7 yaklaşık 7 aydır هفسروکا کنسیاری و برا کجکی بسی حوزات دازانین کو دوی باکوری کردستانی به بناوبن دا پینگا و آزادی و افبانکره دوی تکوشین سیاسی و حقوقی و پارادیگما دیسا بلاوی دنیای ببه دوی ام تکوشین جواکی سالا لپیشی خوده برنگکی هین خورتر بمشینن و وی پینگاوی بسر بخن و آزادیاری برابوم سوگر بکن İmralı'da da korkunç bir جوانین انترناسیونالیستین هلکشیان آلپین سویسره یه جبو مشادریش و جبو آزادیا ریبر اپو ورر دارخستن بانگا تبلیبونه کرن جوانان دیار کرن که لدجی رژیم فاشیستین وکه دولتا ترکیه نشاندنا حلوسته که دیار تی واتیا رزگار کرنا جن و همو جواکی Ciwanên internasyonalîst ên hilkişan Alpên Swîsreyê ji bo tevlîbûna meşa dirêj ya ji bo azadiya rêbera po bang kirin.
دادگاه هولێرê cara çaramîn li ser dosyeya şehîd Deniz Cewdet civiya dadgehê cezayê heta hetayî li her du kujerên şehîd Deniz Cewdet birîn. Di hejdê îrona 2023 de nûnerê Kongra Netewîya Kurdistanê yê Başûrê Kurdistanê Deniz Cewdet di êrişeke terorî ya li ser avahiya kenekya li Hewlêrê de şehîd bûbû. Îro dadgah Hewlêrê cara çaramîn li ser dosya şehîd Deniz Cewdet civiya. Li gorî agahiyê ku parêzerên dosyeya şehîd Deniz Cewdet hejar kakeyî daye dadgehê cezayê heta hetayî li her du kujeran biriye. Li gorî yasaya hejmara duemîn ya terorê ya sala 2014 li Başûrê Kurdistanê cezayê heta hetayî bi ser her du kujeran hatiye birîn. Parêzer hejar da zanîn ku hîna jî kujerê sereke nehatiye bincavkirin. Droja siyemîn a peydakirina cenazeyê zaroka binavê Narîn Guran de 24 kes tevî wê piranî ji malbatê hatine bincavkirin lê ya diyar ew ku rejima faşîst ya AKP, MHP û Xwedepar hew didin ku li ser bûyerê re bigirin ji ber ku diyar e dibin bûyerê de gelek qirêjiyên zêde heye li ser vê yekê jî Serokwekîlên Dem Partiyê ji bo bûyerên hatine veşartin zelal bibin û raya giştî ya Bakurê Kurdistanê û Tirkiye ji Jerewşê bibin xwedî agahî pêşniyaznameyek lêkolî nêdan serokatiya Meclisa Tirkiye. Sê roj li ser peydakirina cenazeyê Narîn Guran a 8 salê re derbas bû. Tevî ferdên malbatê 24 kesê dibin çavan de ne. Ji axaftinên parlamenterê AKP'yê Amedê Garîb Ansarî Oglu jî diyar bû ku destê AKP, MHP û Hudaparê di serdegirtina bûyerê de heye. Ansarî Oglu gotibû malbatekî nîzî me ye û hinek tiştî nabe em wan bişkînin heye. Kuştina zarokekî 8 salê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rê li ber gelek nerazîbûnan vekiriye. Gelê de jî polîtîkayên dewletiyên li dijî jin û zarokan jî bihêrsin. Ji ber vê li gelek bajaran gel daketin qadan û ev yek şermezar kirin. Rêxistinên jinan û yên civakî ji bo goran li Amedê li parkeke Rezanê bi daxwaza ji bo narînê edalet şîndanîn. Polîsan hewldan çalekên welatiyan astin bikin û li ser vê yekê kesên li parkê kom bûn dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Şevê din jî li Ruha, Êlih, Stenbol û gelek bajarên din li dijî kuştina narîn nerazîbûn hebû. Di vê çarçoveyê de Serokwekîlên Koma Dem Partiyê Sezayê Temellî û Gülistan Kilîçkûşêgît ji bo lêkolînkirina mirina Narîn Guran pêşniyaznameya lêkolînê da Serokatiya Meclisê. Di pêşniyaznameyê de têkildarê kuştina narîn gelek pirsên di hişê mirovan û raya giştî de bê bersiva hatine hiştin hene. Biriya bersiva van pirsan tê xwestin rê li ber manîpulasyonê bêgirtin. Bînerên hêjav demeke dirêj hema li ser asta herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê di peydakirina gelek cûreyên dermanan de zehmetê tê dîtin li ya diyar êdî ev zehmetî her ku biçe hîne jî wê zêdetir bibe sedema serekeya vê yekê çiye hikûmeta Şamê ye nûçeganî me Mihemed Badilî têkildarî mijarê raporeke lêkolînê pêk anî û agahiyên balkêş têkildarî vê peydanekirina dermanan derketiya holê ku li gorî nûçeya ku hatiye amadekirin jê tê gotin hikûmeta Şamê rê nade derman derbazî herêma Bakur Rojhilatê Sûriyeyê bibe ango ji bo derbazbûna her heftê ton ji dermanan daxwaza 1 milyar û 400 milyon lîreyê Sûriyeyê dike berfrehiya vê agahiyê jî em di rapora nûçeganî me Mihemed Badilî de hîn bibin. Li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê krîzan li peydakirina dermanan xwe daye der bi taybet jî pênjmehên borî ve gelek cûreyên dermanan li dermanxaneyan qut bûne û nayên peydakirin. Ez wesfa layê xwe ez digerim ev sê sêdelî tîneyî. Nexweş jî ji bo peydakirina dermanên xwe di nava fikaran demane û dibêjin ger yek nexweş bikeve ji bo peydakirina dermanê xwe
دوی لگلک درمانخانهان بگره و اف بسری خواه نخوشی بخورتینه. درمان ایرو روشا درمان چیه لحظك؟ هذا درمان كيم قط براسي يقول لك درمان هي تنن. أنا هنا كان درون تم سواد كنت بجنب فيتنام درون سوقتين. سوقتنا يقول سوقي هبجي بوهاتكن. يعني درمان يقول حقي مثلا 4 حزات كن 8 حزات دوبل اللي يدخل. آلان یکی درمان سازین باجار حسکیه دبیجه کمبونا درمانان نجن هاویه بشکی مزن جپرسکری که هزین حکومت شامی کورین ناده درمان درباسی هرمی ببه متعارف بالسر بري السر وزنيبو انه درمان خيو هرتونك فلان مبلغ دبرن اف مبلغها هاني ذكرن سر حسابي مواطن يعني تشتكينا بين نسبة اضافي بري بستو 1% انا بلكي افششمه مشكلات شبي عدم اتفاق دورتا قلك اطرافها سواء شركات شحناء مسؤول نقله درمانج مناطق الجيمين تكف مناطق وجافا زائدا فرقات شارع انا هي ليك درمان درباس والله روشها درمان ايرو وقت قلك خرابه قلك خرابه اما بين سر مؤسسات انتاج دكن او معامل انتاج دكن قشتك الهيلة عالية شامة حلبة أف محافظة مزن الدولة السوري مصدر جويدكية لكن درمان إيرورو موضوع قضية فرقات شرابة أو موضوع أم نزان يعني أم كاجتهاد شخصي أم بيجن إنه مثلا موضوع سياسي موضوع اقتصادي موضوع تجاري سببك هي منع دكي إنه أف درمانيا بيفيده هف سروك يكيتيا درمان سازان يا هرما باكور و روجلاتي سورية عزالدين سليمان جي لسر في مجاري آخوي عزالدين قوت برسكريك دالية وگوستنا درمانان جدورين دبن كنترولا حكومتا شامي ديه براستي دما 5 ماه جي درمان تكار بي درباس نبويه تشتيق هبو اتسوكي دبو درمان هاد هات صرف كرند دوان روجه داوودی گل کی جابر کی مایچی بود و درمانه جیوالا بون سبب وینا جاليه يعني مناطق معامل تدن مبيجن شامي مبيجن علي ساحل علي حمص شحن جمرنا هات جويدك مشكله سر شحني تشيبو هات سكنادن ام بيفينا يعني خلال رجاء اف برسكيك چار سرب چافکانیه که تایبت جروناهی تیوی را راگهاند کو سدمان نبونا درمانان لهرمی حکومت شامیه کو افدمکه ناهی لدرمان درباسی هرمن باکور و رجلات سوریه ببه همان چافکانیه دازانین کو حکومت شامی لهمبری هر هفته تون درمان 1 ملیار و 400 میلیون سوری وکه باجه دخوازه و اف یک جی جالی ریوبریا خسر و نهاتی قبول کرن ده انجام ده پرسکریکا درمانان درکتیه وزير كاري دروين مجلس كومكار عربي مها آدار او إيلانين ين هر سالي ده جفن لبشتي 13 سالان جاري يكم جاري كدن وزير كاري دروي دولة تركيا لفي جفينا كل القاهرة هاتا لدار خصن ده آمده بون دماكو وزير كاري دروي دولة تركيا دچوي باخوه شانديا حکومت شامی وزیر کاری در و حکومت شامی هم یکسر ج هولی درد که و او یک جبخوره برسف او پرسین کو بتایبتی دانوساندن دناو برا انقر او شامی ده چه آس دنجی با آوه که زلال نشان ده که لی روشا و سره که یا جوینا مجلس جی تیکلدار روشا لخزایی بو 162 رونشتنا مجلسا کمکار عربی لسراستا وزیرین کارین دربه لپایتختا مصر قاهره پیک هات. گلک مشارین گو ایرو بونه پرزگریکن دمدریج لروجلاتا ناوین لوی ایوانه هات نقاش کرن. دی جوین ده اولهی آبه عربان کریزا بندابا النهدا پرزگریکا سومال شر لسودانه کریزا یمنه و روشا لیبیای هاتن گو دوبش کرن. دما گو وزیر کار دربه ترکیه حکام فیدان دی جوین ده دست با خافتنه کر وزیر کار دربه سوریه فصل مقداد جوین درکت. پشتی 13 سالان جارایکی ترکیه دی جوینا ملسا کمکار عربی ده آمده به. بریانها سر و کماری رژیم ترکیه رجب طیب اردوغان لدیج اسرائیل بانگا هفگرتنی لولات مسلمانان کربو. لیا دیار اوگو اولات پرانیجی دزانن اردوغان ولات اسلامی یه هریزه ده به اسرائیل را دنابا هفکاریه ده. او هلوستا وزیر حکومت شامی جاره کدن گوتنین شام انقرای نزی هف بونه والا درخست.
لالیکی دنجی نونر بلند اکار دربه یکیتی اوروپای جوسه بورل جی دی جیوین دا آخوی. بورل دیار کرگو حکومتا نتنیاهو چارەسەریya di dewletan asteng dike. Piştî girtina wê ji ber aloziyên bi Misrê re Esyûbiya neçar dimîne gobzorê deriyên bendavê veke. Minerên hêjam Filistînî berdêla herî giran a şerê di navbera İsraîl û Hamasê de didin artêşa İsraîlê bajarê çadiran yê ku weke herêmeke ewle hatiye ragihandin bombarduman kir herî kêm çil kes mirine İsraîlê jî îdia kir ku di êrişê de navenda fermandariya Hamasê hatiye armanc kirin. Filistîniyan şeveke din ya dirêj derbas kir. Artêşa İsraîlê konê çadirên li herêma Elmevasî ya nêzî bajarê Xan Yûnis a şerîta Xezayê bimebaran kir. Ev derqaşo weke herêma ewle hatibû ragihandin. בוקר, בלב שבור, אנחנו עם משפחותיהם של אורי דנינו. Artêşa İsraîlê di daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de iddia dike ku herêm ji bo çekdarên Hamasê bingeheke girîng e. Raydarên Filistînê ragihandin ku di êrişê de herî kêm çil kes mirin û şêst jî birîndar bûn. Ev êriş yek ji bombardumanên herî kujer a li dijî bajarê konê çadiran a bi sed hezaran kes lê dimînin. Şerê navbera İsraîl û Hamasê di meha xwe ya duwazdan de ye. Tîmên alîkariyê ji ber kêmderfetiyê bi destê xwe kolandinê dikin û li ber ronahiya telîfonên xwe hewl didin xwe bigihînin kesên asê. Tîmên parastina sivîl a Filistînê jî ragihandin ku herî kêm 4 mûşek li herêmê ketine. Xebatkarekî tîmê ji Ejensa AFP re dibêje ew bi hemû hêza xwe hewl didin kesên dibin kavilan demane xelas bikin. Di saetên seharê de êdî bandora êrişê pêk hatî hîn bêtir bi zelalî xuya kir. Artêşa İsraîlê diyar kir ku navenda fermandariyê ya Hamasê hatiye armanc kirin. Tê gotin di êrişê de mûşekên herî pêşketî hatine bikaranîn û ji bo ziyan li welatiyan nebe tedbîr girtine. İsraîl dibêje ew çekdarên xwe di kamp, mizgeft û dibistanan de vedşêrin ji kuştina sivîlan berpirsyar in. Hamasê jî bi daxuyaniyeke eşkere kir ku li herêmê tu çekdarên wan nînin. Hamas di lîsteya rêxistinên terorê ya Amerîka û Yekîtiya Ewropayê de ye. Ji roja destpêkirina şerê navbera Hamas û İsraîlê ya heftê cotmehê ve ji sedî notê nüfuza Xezayê herî kêm careke din ji cihê xwe koçber bûye. Di wextekê ji sedî notê xaka Xezayê ji aliyê İsraîlê ve weke herêmeke şer hatibû ragihandin ji sivîlan re hat gotin. Biçin çend herêmên ewle yên wekî Elmevasî. Li gorî texmînên netewên yekbûyî beriya şer li Elmevasî her kîlometre çargoşe hezar û disit kes hebûn. Niha li heman herêmê sî heta 34,000 kes ji bo jiyanê tê digoşin. Belîbînerên hêja piştî nûçeyên canê jîn ha çend nûçeyên ku hevalê di me di tora nûçeyên civakî de amade kirine em lê temaşe bikin. Ji aliyê Akademiya Zanstên Civakî ya Abdullah Öcalan ve koma xwendina parêznameyên rêbera Po hatiye organîzekirin. Parêznameya rêber Abdullah Öcalan a bi navê Sosyolojiya Azadiyê li her malê tê xwendin û nîqaş kirin. Xwendevanên parêznameyên rêber Abdullah Öcalan destnîşan kirin ku ew duwarê zanistên civakî de zêdetir zaneyariyan bi dest dixin û gotin îro li her malê parêznameyên rêbertî tên xwendin û divê bên xwendin ji ber ku analîzên berfireh hene ku rêya me ya jiyanê û xebatên saziyên sîstema demokratîk ronî dike. Meclisa Jinana Partiya Sûriya Pêşeroj ya Kantona Minbicê konferansa xwe ya duyemîn li dar xist. Konferans bi dirûjma têkoşîna memsogerkirina şoreşa jinê û avakirina Sûriyeke demokratîk e pêk hat. Di konferansê de îşaret bi xebat û bilindkirina asla jinê Minbicê di hemû qadan de hate kirin. Di konferansê de beyan Ramadan Hevserok, Ayşe Abdulqadir Cîger û 27 endamên Meclisa Jinan ya Kantonê hatin hilbijartin.
کنفرانس به انجامنامه‌یان بداوی بوو. هێزên esayişê Kantona Efrîn Şehbayê civînek ji xelkê kantonê re darxist. Di civînê de hêzên esayişê ji xelkên kantonê re rêziknameya xwe parve kirin û rewşa rêxistinî jî şîrove kirin. Civîn bi nêrînên beşdaran bidawî bû. Li Kantona Tıbqayê dîdargeha heftan a wêjeyî hat darxistin. Forum li ser dika şehîd Musen Abdülkerîm ya kantonê bi dirûşma wêje dîrok û jiyanê pêk hat, kesên axivîn diyar kirin ku wêje wijdan û bîra gelan e. Di forumê de simvizyonek li ser romanên romannivîsa wefatkerî Fewziye Elmirayê hat pêşandan. Piştre, koma navenda çand bi hunerê ya Tıbqayê stran gotin, her wiha gelek wêjevanên beşdar helbest û çîrok xwendin, tê pêşbînî kirin ku forum wê sê rojan bidome. بله بینرین هجام لورد گیجین داوی بلتنا خواه ساعت هفتان او دبیشین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شد و بختار